partije Čist izbor za Bijelo polje podržala je Liberalna partija Bijelog polja. Godina lista Socijaldemokratske partije i Liberala je nadmoćno pobjedila sve protivnike na tadašnjim izborima. Sigurni smo da će se istorija ponoviti 25. maja. Pozivamo kandidata za odbornika na našoj listi i predsjednika Liberalne partije Bijelog polja Samedina Agovića da nam se obrati. Dragi prijatelji, dame i gospodo, drugovi i drugarice, slobodni ljudi Bijelog polja. Izuzetna mi je čast da vas pozdravim u ime opštinskog odbora Liberalne partije Bijelo polje. Izrazim veliko zadovoljstvo što ste noćas u ovoliko velikom broju se odazvali na završnu konvenciju opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Čist izbor za Bijelo polje. Prepun prostor ovog Centra za kulturu slikovito govori o podršci i ugledu koju naša lista ima među građanima i unaprijed potvrđuje da je naša kampanja najbolja, a naša principijelna politička opcija pobjednička. Socijaldemokratska partija i Liberalna partija imaju vrlo bliska programska načela. Zato je bilo i prirodno pridruživanje liberala socijaldemokratama i neophodno za proces koji bi mogli nazvati novi početak u demokratizaciji društva. Izuzetna mi je čast što sam ispred opštinskog odbora Liberalne partije Bijelo polje se našao na ovoj odborničkoj listi, koja je po svemu reprezentativna. I na njoj je puno novih, mladih i obrazovanih ljudi koji su garant da Bijelo polje može da se minja i da postane udobno mjesto za sve njegove građane i da konačno naš grad bude mjesto jednakih šansi za sve. Dragi prijatelji, posjetit ću vas da je 1992. godine koalicija liberala i socijaldemokrata na čelu sa gospodinom Ervinom Spahićom pobjedila u Bijelom polju. Ispred liberala nosilac liste bio je gospodin poznati novinar Sead Sadiković koji danas podržava ovu našu listu. Tu je bio i gospodin Ufik Božić, današnji nosilac naše odborničke liste. Mi smo tada pobjedili jedinstveni DPS, koji se tada sastoji od današnjeg DPS i SMP-a. I opet ćemo da ih pobjedimo u duhu tih 1992. godine. Dragi građani Bijelog polja, uvjeren sam da ćete podržati naš program na izborima 25. maja, jer je on jedini koji omogućava smanjenje nezaposlenosti, poštovanje prava, veću brigu o socijalno ugroženim, djeci, penzionerima, omladini, radnicima, poljoprivrednicima, službenicima, porodici, ženama, studentima, starima, invalidima i bolestima. Izborom naše liste podržaćete sposobne, iskusne, poštene, energične, obrazovane i stručne ljude koji će svojim zalaganjem i istrajnošću doprinijeti da Bijelo polje konačno dobije mjesto koje zaslužuje i konačno postane regionalni centar sjevera Crne Gore. Dragi prijatelji, izađemo na izbore 25. maja, svi složno zaokružimo broj 2, najbolju listu Socijaldemokratske partije Čist izbor. Uz poruku da niko od vas nema pravo da statira u ova preostala 4 dana, već svi moraju dodatno da se angažuju. Naša obaveza je da dopremo do svakog potencijalnog birača, jer za ostvarenje naše politike potreba nikad nije bila veća. Hvala vam svima i živjeli. Nek je vječna Crna Gora. Živjeli!